kuweka chumvi na sukari. Eske mliweza kuitosha ndani? Si mlikuwa naiona meski mlikoza itosha? Si chumvi iko napasa inaonekana, tena sukari napasa inaonekana, si ndio? Eske mliweza ichagua? Ndio tafuta sema wanaichagua sasa kwa sababu anatosha chumvi, baada beba tena na nini? Na sukari. Unaona hii gisi shakwaji. Hii sasa ilikuwa mai na ji pembeni. Sasa tulivichanga. Eske kuko mwalisema anapasha weza rudisha jile ya kunga anafanya mtena rumu? Wala kuko mwanapasha rudisha hii mai kwa tena ya blush? Hapana. Somo tunatafuta sema nini? Tuko na kichwa cha somo kinachosema wokovu kamilifu ni nguvu ya nini? Ya kanisa. Wokovu kamilifu ni nguvu ya nini? Ya kanisa. Mnaona hii example tu ya kwanza nimeexplique kama ni nani? Huyu example tu ya kwanza ni mtu mwenye iko na vitu viwili ndani yake. Iko na Mungu tena iko na nani? Na shetani. Lakini matendo yake inafanyaka nini? Inamshuhudiaka. Watu wakapenda kumtafuta watafanya nini? Watampata mbio. Mko nasikia? Ndio. Huyu ni mtu mwenye matendo yake inaonekanaka waziwazi kama ni wa Mungu ama ni wa nani? Shetani. Njoo kwa maana tulisema mke munitoshe mabombo yangu na ima bajo kangu muziache kisi zilikuwa. Njoo maana mlikia mbiombe mkafanya nini? Mkachagua chagozi mabombo, mkachagua na hii mabajo kangu kazirudisha gisi zilikuwa. Tuko nafuatana? Ndio. Na njoo vile wanapasha yasema seme. Mwalimu Olonga mumudetae. For example kama mwalimu Olonga anatembeaka na zambi, tena niko natembea na Mungu, mtasema mwalimu Olonga anapaka wa Mungu, anapa Mungu, mnasema vya nyanya anafanyaka kwa Mungu. Tena ni wa shetani na mnaga, anasema mwalimu Olonga ni wa shetani, tena jua anafanyaka na hivi. Mwalimu Olonga kwa wa Mungu, tena ni wa nini? Ni wa shetani. Njoo wa nini? Wa kwanza. Huyu yeye wanambadilishaka, wanamfundishaka sekaka. Uje dada venye uko nafanya acha kukua naenda huku na huku utapotea, usiengeze. Watu wote wanafanyaka nini? Wanakukatalaka, wanakushauri. Haleluya. Mumisho ndio wa kwanza. Wa pili njoo. Kulikuwa sukari na nini? Sukari na chu. Hamone kisi vinapasa yote ni hinafatana. Iko hisahi kusere mwa hivi, si ndio? Tena yote kusawa sawa. Sasa tulihichanga. Eske mnaweza hitofautisha? Sababu kulikuwa sema sio natafuta kakamata, yengine yenye haupendi iende inafanya nini? Inavukia kule. Huyu ni mtu wa pili, mumsikie kama uko pale siju. Huyu ni mtu wa pili mwenye koje, mumsikie huyu mtu. Huyu mtu wa pili ni mwenye wanashindwa kujua kama iko kumana, manake habajua ke position yake. Tuko nasikia ni mtu mwenye ko expert. Wanamwaziaka hivi, kumbe ndani yake na haiko vile. Haleluya. Amen. Ni mtu mwenye wakasema mtu tunatafuta wenye ni wa Kristo. Sasa wanda mkamata nani? Ni Mkristo. Wanda mkamata wanaza ni Mkristo. Kumbe tena wakasema sasa anafika kwenye kuku wapagani wenye hawaende kanisa. Tena nako ni grand maître anapita tena wengine wapagani. Mko nasikia? Yeye ni njoo mtu wa nani? Wa pili. Njoo mtu wa pili ni munini? Wanamsema kama munani? Wanamsema kama mtu mwenye anakoka ngambo mbili. Wanamuita nani museme? Mwenye ko ngambo mbili. Traître mu français. Na musali wanamuita nani? Traître. Mtu mnaongea na mtu hivi, mse tutafanya hivi, anaitika, na kumbe tena natafanya vingine, anaenda watrahi. Muswali wanamuita tena nani? Musaliti. Huyu ni musaliti wa grave. Jua hawamueba ati hawamuntu wake. Wanamwaziaka hivi, kumbe na haiko vile. Haleluya. Amen. Watatu njoo huyu. Nilisema kila mtu atajipata kama iko hapo. Watatu tulisema kulikuwa ji na maji.
Sasa tulikamata jetu tukemelange na mai. Nilisema beba tagabula hizi ni vanani vanirudishe jangu kisi ilikuwa na mayangu warudishe blush. Hakuna mwenye alipatikana wa kusema tarudisha hii mai blush gisi ilikuwa. Haleluya. Haleluya. Huyu mtu akachagua kukuwa wa shetani. Mko nasikia? Mwanapenda kuwa wa shetani asikilize mzuri. Huyu akapenda kukuwa wa shetani, yeye anafataka sinye. Kila mtu anajua kama ule mtu ni wa shetani, vraiment maneno ya Mungu mumwachie, hapo msiku na msema. Na huyu mtu kama alikamata decision kusema amekuwa mtoto wa nani wa Mungu, na anakamata decision mambo yake yote na anakuwa mtoto wa Mungu wa kweli kweli, hakuna kusema anapasha tena kwa nani, kwa shetani. Kama alichagua kwenda kwa shetani, aenda kwa shetani, anakuwa tu wa shetani wa shetani. Kama alichagua Mungu, anakuwa tu wa Mungu Mungu Mungu. Tuko nafuatana? Tuko nafuatana? Shia nini mimi nasema vile? Si mulishindwa mugabula? Tulisema mugabule mkamushira jia nini? Huyu hii na hii yote ilikosha jungesha kuwa kitu kinini? Kimoya. Eske hii mkono yangu hapa wanapasha ingeza tosha mwingine mkono? Wanapasha ingeza tosha mwingine mkono ya mwalimu, tuna wanaweza tosha mkono ya pata tu hii. Hapana. Hapana. Iko impossible ndio vyenye hii vilikuwa hizi. Jina mai senye kamatana, hakuna tena uweza kusema watatosha tena kusiere irudie hivi. Ile njoo yenye Mungu, kama huyu amekuwa wa shetani anakuwa wa shetani shetani. Kama alikuwa wa Mungu anakuwa wa Mungu wa Mungu. Lakini huyu anakuwa wa watu wote, huyu chuvi na nani na sukari. Yeye wa watu wote anakuwa watu haba muyeba akapenda na kuwa wa Mungu. Wa Mungu watu wasema tuko na mtu wa Mungu. Akapenda na kuwa wa shetani wanafuraha mbo tuko na Mungu. Kumbe niko nacheza na watu hivi marafiki. Lakini huyu yeye ni mwenye haya kuwa na mshimamo yenyewe anakamata. Ashakosa kama aende huku, ashakosa kama aende kwa shetani wala kwa nani, kwa Mungu. Huyu yeye anabadilika kasa wanakiaba anamfundisha, anabadilika, anachagua kama atakuwa ya watu. Tumeelewana? Tumeshaelewana? Hii mai yetu, hii yetu na imani, huyu ashakuwa mtu mwenye ashakamilika. Inaomba tunatia ndani ya roho yetu nani? Yesu. Inaomba tunatia moishi. Tunakamata jina mai. Ukishakuwa jina mai, kishakuwa kitu kimoja, kishakuwa wa Yesu, mababo nafika kwa nani? Kwa Mungu. Lakini ukakuwa hii chumvi na sukari vikishachangana yote pamoja, kuvisepare na kwa nguvu pale, tuseme deja uko wa nani? Uko wa Yesu, tena uko wa nani? Wa shetani. Eske utapita hiki lalo? Hapana. Ndio. Ndio. Kama uko na chumvi kuna tembea na chumvi na utamtia nini? Mai. Okay. Huyu hapa tulisema njoo mtu mwangali munini mvuguvugu, njoo huyu sasa. Yeye iko na dhambi, mtu sio umezaliwa na kutoka tunungali na nini? Na makosa. Haleluya. Amene. Na makosa. Njoo mtu iko hapa, iko mkinjia, anapenda ende wapi? Huku mbinguni. Lakini hapa katikati yake kunekala nini? Kuko kiroho, ile roho pale Mungu anatia ndani. Yesu wala anatia ndani shetani. Mko nasikia? Ndio sasa. Njoo ule mtu. Sasa. Ilikuwa anachagua kati ya hivi viwili. Kama anachagua bongo, il faut choisir quelque chose. Yeye tu. Akachagua bajoka, endelea tu kwa bajoka, chagua kitu kimoja. Tunamaliza programu yetu ya siku ya leo.